Om Swastiastu. Inggih dodane pamirsa semeton krama Bali sane dahat uang yang titiang. Mawali malih sareng titiang Nyoman Suwija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ringgalah isane becik puniki titiang nagingin pikarsa utawi pinunas saking semeton duwi sane ngarsang mangda titiang ngaturang imbo sapunapi mungkah paruman adat Bali. Nah sedurung ngelantur ngiring wikanin sareng sami organisasi utawi lembaga napi kewanten sane patut rikala parum nganggen basa Bali siki. Nah cawis titiang sane nganggen basa Bali rikala parum sane ketah pisan janten keping siki indik paruman desa adat utawi desa pekeraman. Raris sane keping kalih Banjar adat, keping 3 wenten Subak Abyan, Subak Yeh, taler wenten Seka Truna. Napi mawinan Seka Truna rikala parum nganggen basa Bali rianto Seka Truna punika organisasi anak-anak Banjar adat. Banjar adat, busanane adat Bali, bahasane basa Bali. Nggih, yen ring Karang Taruna, ring desa dinas utawi ring kelurahan punika Karang Taruna rikala parum dados nganggen bahasa Indonesia. Nah punika raris mawuwah seka wenten seka santi nggih, seka gong nggih, seka joget, napi luwir seka sane ngeranjing kelompok seka adat Bali sami rikala parum mangdo nganggen basa Bali. Nah idodane sane dahat uang yang titiang yening iketang raris ring visi pwangunan jagat Bali nangun sat kertih loka Bali sane kirang langkung mepiteges nyuciang utawi menjaga keharmonisan alam Bali saha sedagingipun, alam Bali beserta isinya menuju utawi nyujur Bali era baru. Nah, raris maiketan ring punika yening maosang ini kewigunan basa Bali wenten Pergu Bali nomor ulung dasa warsa kali tali pelekutus sane ngindekang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Punika mawinan ngawit warsa kalih tali 19 sampun kemargiang peilen bulan bahasa Bali utawi wulan bahasa Bali. Nah, silih tunggil pasalnya ne wenten maosang mungwing seluwir paridabdab budaya Bali, adat Bali, agama Hindu patut nganggen basa Bali. Sapunika. Nggih, raris manut Pergu Bali nomor 17 warsa kalih tali pelekutus taler mangda ring Rahina Werespati Purnama tilem ulang tahun Provinsi Bali raris wenten sanetiosan minekadi nyangre tumpak mangkin nggih sami kesiagayang ketitahang mangda nganggen busana adat Bali. Napi kemawinan iraga ring Bali patut kukuh mikukuhin adat Bali, membusano adat, membahasa Bali, duaning iraga ring Bali ngumandelang sektor pariwisata budaya. Budaya Bali ne pinake akah puniki, pinake unteng tetujuan wisatawan.
Raris basa aksara miwah sastra Bali punika pinaka akah budaya Bali sane nenten dados kelaliang sane patut ke upapira sareng sami mangda kukuh bakuh kantos kebekas lestari werdi. Itu dane sane dahat wang yang titiang melarapan kadiasa punika janten sampun rikala peparuman adat patut nganggen basa Bali. Pitaken nyane malih Panyoman basa Bali sapunapi anggen rikala parum. Janten sampun nganggen basa Bali pekraman. Basa Bali pekraman basa Bali sane keanggen ring pertemuan resmi adat Bali, budaya Bali, agama Hindu. Ye basa Bali pekraman titiang ngawi istilah kadiasa punika raris basa Bali peswitrayan sane keanggen ring dura pertemuan resmi. Menawi ring kantin, ring warung, ring pasar mau basa Bali, ring pamiaran seraina-raina sareng semeton manut linggih basa peswitrayan. Nah itu dane sapunapi raris indek ngini kang parum upami parum desa adat. Sane kepertama patut uratiang sapa sira kewanten sane jagi ngerauhin nyarengin parum. Riantuk wenten paruman alit, wenten paruman agung. Nah antuk punika menawi sane rawuh wenten dene jero mangku, wenten menggala kerta desa usaha anggannya ni, raris bendesa adat, penyarikan utawi sekretaris, petengen utawi bendahara, miwah kesinoman, mawa keramo sareng sami. Antuk punika menawi becik kesiagayang riyin rikala surat menyurat sapunika upami undangan parum janten undangan parum puniki taler mangda nganggen basa Bali dedane nggih basa Bali yen ring basa Indonesia wenten kepada YTH nggih titiang ring basa Bali sampun ngricekang nganggen SWT titik YTH titik rektor Riki PGRI Bali ampura dumun ya mungkin rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mungkin SWT titik rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan alamat titik anggen AG untuk genah Jalan Seroja Seket Pitu Denpasar ring Denpasar. Sampun titiang ring buku-buku bahasa Bali unggah titiang indek surat membahasa Bali. Saking surat undangan sampun membahasa Bali. Dalar idadane rikala ngundang benten meduwi anak alit mewiwake metatah kangkat mungkin becik nyane manut pergub nganggen bahasa Bali. Dan wale malih pernikahan anak-anak kami nenten pewiwahan alit-alit titiange pianak titiange sapunika nggih niki tunas titiang mangda ngiring basa Bali puniki anggen terus. Nah tadi sudah dane ini dudonan parikrama yen ring parum basa Indonesia wenten susunan acara rapat ring basa Bali susunan dudonan anggen dudonan parum keping siki yen ring basa Indonesia wenten pendahuluan ring basa Bali anggen manten pemabah utawi purwake pembukaan nggih acara keping kalih upamine atur sematra saking bendesa adat atur sematra dados peungu dados sembramo cane saking dane bendesa adat yen ring Banyar saking klian Banyar yen ring Sekotruna saking klian Sekotruna ring Subak saking dane klian Subak utawi Pekaseh Durusang sapesira jadikeun nggih. Nah karya sapunika sampai keping kalih punika atur Sumatera keping 3 raris. Nah yening parume kidik acaranya nih sampun ngerajing ring menawi wenten wewehin atur piuning indek pedruwen krama. Atur piuning laporan tentang milik ya, milik kamu napi je meduwe kantun sapunika nggih. Idurane sane dahat uang yang titiang raris yen nglanturang indik peparuman sane sampun aturang titiang diwawu wenten Purwake wenten atur Sumatera
menawi wonten atur piuning indek peduen kramo raris lanturang malekide napi saur pitaken. Titiang ngangen istilah saur pitaken punika tanya jawab. Nggih, saur pitaken ngangen sampun wusan saur pitaken sampun ring kur punika ring untat punika penutup ring basa Bali anggen kewanten pemuput. Nggih, idodane sanedahat uang yang titiang mangkin titiang nganturang imbe upami puniki paruman desa adat. Wenten raris pitaken saking semetone Pak Nyoman yening paruman desa adat sira becikne sane mungkah paruman jero ben desa nampi sane tiosan sapunika. Nggih, titiang ngaturang imbo kewanten yening saking dumun sepisanan jero bendesa sampun ngambil maik langsung mungkah paruman. Nah mangkin yening manut titiang mangdo mawibawa taler dane jero bendesa, dane jero klian seklian runa, klian subak. Manah titiang becik sane mungkah punika dane penyarikan dumun. Utawi sane siosan ke judi pina ke pengenter. Kebungkah oleh pengenter punika becik dane penyarikan sekretaris. Nggih utawi mungkah kadiasa puniki. Inggih dodane Agung Banjar sanedahat uang yang titiang. Riyanto puniki sampun nepek panemayo galah ngiring kawitin paruman ruwene antuk ngucarang pengastung karo Om Swastiastu. Sampun kecawis Om Swastiastu. Majang ring dane jero mangku sane meraga suci saha banget uang yang titiang. Dane jero mendesa sane taler banget pisinggihin titiang. Dane manggala kerta desa saha angger sami sane kusumayang titiang. Taler para semeton ide dane kramo Banjar kramo desa adat sareng sami sane nenten presida carca titiang siki kali sane taler banget uang yang titiang. Ide dane sane dahat subagya sedurung lantur ngiring nenten surut-surut ngaturang rasa pengayu bagya majang ring ide sang yang widiwasa doaning sang kaning asung kerta waralugrahan ide iraga sarang sami kena rahajeng presida rawuh nyarengin ngemiletin paruman ruwi rahinane mangkin. Nah sedurung lantur jagi uning ayang titiang rin indek dudonan parikramo parum rahinane mangkin. Sane keping siki pemungkah tawi purwake sane keping kalih atur sematre saking dane jero bendesa. Keping 3 atur piyuning sematra indik peduen kramo peduen du idodani raris ngelantur saur pitaken raris pemuput. Nah kadiasa punika tunas titiang ledang idodani nyarengang becik nyarengin becik-becik mangkin galah aturang titiang majang ring idodani jero bendesa. Inggih durusan. Nah nggih. Kadiasa punika mangkin jero bendesa mungkah. Matur semua majang ring dane pengentar bawah seriantuk galah sampun kepecering titiang. Inggih dodane sarang sami titiang sedurung lanturang nunas uratian ruwi melarapan pengastung karet ngiring nunas kerahayuan jagat majang ring desang yang widiwasa Om Swastiastu. Sapunapi jolah-olan basane durus kewanten nggih. Ada dos yang langsung ngambil mic. Nggih matur suksema Om Swastiastu dados taler. Duaning Om Swastiastu ring rikala mebasa Bali patah ring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh antuk kramo muslim. Nah, durus manten dagingin embel-embel kidek durus langsung taler dados. Idodane sane dahat wang yang titiang pemekas ning dane jero mangku sane meraga suci saha banget kusumayang titiang. Dane-dane pemekas manggala kerta desa kesarangin para anggo sane dahat uang yang titiang semeton perjuru duwe adat sami taler idodane kramo Banjar sareng kramo adat sareng sami sane tresna sihin titiang. Sedurung lantur nenten lali taler titiang aturang ngerasa pengayu bagya majang ring ide sang yang widiwasa
Duaning mejanten sangkaning peswecan ide iraga sareng sami kena rahajeng preside rauh mepadu dana mepupul ring genai puniki jagi wenten atur titiang sematre. Inggih hidup dane nenten tios sane jagi atur yang titiang indik pengerencana Rianto desa Dwi medui pekaryan mangkin ring raine Buddha Kliwon Pager besi jagi rau patut petirtan ring pura pusa. Nah niki mangkin patut baosan sarang sami riantuk paridano sane kantun amal jebos jagi kewedar oleh dane penyarikan malih akuda wenten minabde iraga sarang sami sampun dalar poleh akidik saking guru wisesa Dwi. Nah menapike jagi tegap amunika napi patut urunan malih nggih. Nah niki tunas titiang dumun mungkin nah dane jero penyarikan ngwacen sapuna punapi indik pedewen keramo rau mangkin. Nah menawi kadia sapun dada olah mantan dados. Menawi sampun kewacen paridana wenten amunika nah itu dane kocap amunika kantun wenten dana paridana utawi jinah Dwi duaning sawetara jagi ngambil petirtan puniki minap jagi telas prabeya sawetara 15 juta nah genten ya. Menawi jagi telas 15 juta duaning piodalan alit medue jinah wantah sio juta makin kirang malih 6 juta tunas titiang makin ide dane sarang sami mangda aseng medalang pikayunan sapunapi antuk puniki. Nah napi ke wenten sane mempunya wenten pikarsa jagi urunan sapunapi ngiring di bagang sarang sami. Amunika dumun titiang matur titiang nenten manjangan ngatur yantuk tetujuan Dwi sapunapi mangde nyangre piodalan puniki memargi anta. Galah waliang titiang ring dane penyarikan. Ah nggih. Dane penyarikan mangkin malih nggih dane karya sapunika baos dane jero benesa diwawu. Sapunapi tunas titiang mangkin ngiring sampun nincap ring parikrama saur pitaken tanya jawab. Inggih urusan medalang pikayun Dwi sapunapi. Menawi sampun wenten usul-usul bla 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 sapunapi ini sampun nemu gelang. Sampun ngemelihan pemargi sana jagi patut titenin. Nah, mungkin malih dane jero mendesa malih mapos. Inggih dane titiang matur suksemo sampun piragi titiang diwawu usul atur pungu saking semeton sami becik-becik punika pemuput sampun nemu gelang sampun manggihin pemargi kadia sapuniki ngiring punika margiang iening sapunapi cutetang akidik simpulane napi cutetang titiang indik paridana jagi nyangre piodalan jagi rawuh riantuk kirang melekide itu dane sarang sami sampun sumanggem jagi medalang urunan suang-suang kakak kalih dasa tali rupiah. Sampun angin bahasa Indonesia nggih 20.000 sering titiang miragi dane-dane petengan ya ri kalau mau sang angka genten ini jinah sering ke bahasa Indonesia. Padahal dane punika uning bahasa Baline napi. Nggih menawi kadia sapunika dane titiang nenten manjangan malih raris baring sampun jumpu sarang sami wenten malih pitaken pebungu nenten. Nah mungkin nggih baring nenten ngiring puputang waliang titiang ring dane jeruk nyarikan. Sedurung punika titiang nguntatang atur untuk para mosanti Om Santi Santi Santi. Mungkin dane penyarikan muputang malih baring dane diwawu sane mungka. Ide dane sarang sami sane wangyang titiang belarapan peswecan ide sang yang widiwasa sampun memargi antar paruman Dwi saha sampun medalang meresidayan wenten pemuput sane becik. Anduk punika muali titiang ngaturang suksmani manah majang ring sepengerau hidedane sarang sami sampun persida ngemiletin paruman Dwi. Nuna sampura majang ring seluwir kekirangan pemargin parikramo atur titiang paribasan titiang menawitan manut ring arse titiang nunas agung pengampur. Ngiring puputang paruman Dwi anduk mujarang para mosanti. Om Santi Santi Santi. Oh